kandaga kuririmba marambangwe nyiririmba Come rimane questa? Itangazo wicaye ndashima Imana yo mu ijuru kuko ntangije umwaka ngiye kubwiriza. Imana ihabwe icyubahiro nzo gusoza kandi ndikubwiriza. Imana bifite ingufu n'ububasha n'ubushobozi. Turashima Imana yaturinze uno mwaka wose uko bagiye babivuga mbere abantu bagize ibibazo bitandukanye, ariko Imana yaraturinze twe tukiri bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Twakoze ingendo nyinshi, twagiye n'ibinyabiziga bitandukanye, twagiye n'amaguru, ariko Imana yaraturinze namwe irabarinda. Ihabwe icyubahiro kabisa. Uyu mwaka naragenze bishoboka. Urugenzi rwanyu mabwejo wundi nagarukiye Buvira, ariko Imana irandinda jana nanje. Igiterane twari turimo kigenda neza, ndagaruka ndi muzima. Umwaka dutangiye Imana izongeze mu minembwe izina rya Yesu. Rero turashima muri makina za Yesu se titwobivuga ngo tubirangize. Umwanditsi niko yavuze ngo twongera kuvuga ko zagidiye igihe cyo gusiga n'icyo turengana. Nanje ngize kuvuga ko zanje gusa apana zanje yankoreye igihe cyo bagitoye. Ashimira Imana kuko turi kumwe na Apotre, ni umubyeyi wanje mu bijyanye n'umwuka kabisa. Ndimukuneze ngo mbonye badushize kuri afishe twembi, kandi kumva ndanezerewe kubera kuko ibyo badutoje babona ko igihe batazoba bakibishoboye tuzobitunganya neza. Rero mu by'ukuri ndabyishimiye. Ni umubyeyi twakuranye tukiri bato, twatureba ibyo baba bakora tuba neza kugeza natwe tubyinjiyemo tutaramana nabo. Imana yo mu ijuru ikabitugereje hano. Ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kuko uno mwaka urangiye nkiri mu gakiza ka Yesu kabisa. Nakuye ibintu nibuka abo twatangizanyije ariko batakibibarizwamo. Suko hari ikindi twabarushije, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Curanga papa muze dusirimbe abayombe baturutse tofauti.
n'abandi bose. Ariko hari umwana w'umukobwa wanejeje, umwana wavuze ifirimbi. Ngwino tuzinemo. Narushibaza muka pasiteri yandanga kuriya mwana mu gitekerezo ndako ushaka kumva ko ari nk'umusinzirizo. Sinzi ukuntu atabaye umusinzirizo. Tambuka umwana wa Kigali wavuze ifirimbi w'umukobwa i Kigali mu hagati ubona amafirimbi yavugira mu kabari. Ndaguheza ituro. Gusa kuko namwitegereje kuva dushitsemo mbona ntabwo yabivugana ko ntabwo ari ibintu yakubiriya mu mutima kabisa. Amafirimbi azavuza abakobwa bo mu nkambi n'aba bandi bataramiye nyine bitse mu gitaramo, ariko mu mugwana ngaho nimumubwira n'undi mukobwa ufite ifirimbi nimuje kuri nimurebe mu makanisa yose murebe ko ari umukobwa wavuze ifirimbi ntawe. Imana guheze umugisha, Imana izogukuze neza kandi gukomereze mu mbaraga zayo, izoguheze kurama, zaguheze mu rugo rw'umugisha. Muhaguruke tuzi bicuranga papa. Yeah.
Bwana sifiwe. Ntabwo ndatinda mu kwigisha. Apotre araza kutubwira.
jewe ndabasomera gusa agatangazo ka Yesu. No, Imana yaraturize. Ndashima Imana ko Imana yaturize. Amen. Niba ari abantu bazaba bagakeya mu rugo mbamo, ariko ndashima Imana kuko izirinda umuryango waje. Amen. Ikarinda umugore n'abana, ikarinda umukecuru, nagenda kumva mfite umutekano. Ariko Satani atari uko abyemeye, aho bari imbabazi z'Imana. Haleluya. Ari imbabazi z'Imana. Ivugabutumwa ni ryiza kandi riragoye. Muri uyu mwaka hari aho banze kumva ubutumwa, ariko ndashima Imana ko batangije. Kuko kwanga kuvuga ubutumwa no kukwishayo no kwisha, ariko ndashima Imana. Tuzamura Imana ishobora. Haleluya. Hari hamwe afishe yasohotse imara ukwezi, igihe cyo kugera mu cyagiye kurushaho arambwira ngo tuzokunda inyigisho zawe ntituzikene. Ariko ndashima Imana kuko umwaka wanjye Imana hari abo yagabiye kubera ko nigishije. Ubwo ndibite ikibazo n'ubu hariyo babanga, ariko niturashima Imana. Icyo cyonyine Yesu yandikiye niko yabwiye Yohana 7:7. Yesu Kristo abwira bene Israeli, arababwira ngo ab'isi ntibashobora kubanga, ngo ariko ntibaranga. Kandi ngo nta kindi banangira, ngo nuko nzapamya imirimo yabo mibi. Rero Imana ishimwe kuko uyu mwaka tuwusoje turi amahoro, kuko abanzi bari benshi. Turongera dusubiremo gutyo, bitumara n'amasomo bukeya n'amanisha. Naje muri stage bukeya gusa n'amanisha. Zamuri Imana ishimwe. Manda kamera dele. Rukumva. Manda kamera mbe mu rugo gutora icyuma. Rukumva. Imbere y'abantu ndaza gushaka.
shika mpagaze Bana batangera pe. turabaga turi kasi tituri mu kiliziya yaraje wese yasekeje akikaya Mungu kadokundisha ibyo kunongera kumubona nawe wirukanze biki ni hano Ari tumwe. turazi hari umuntu unyongereye ndamenyesha sari bya Yesu were n'umuntu turazi umuntu yamanyongera mu kugabinka itameze nk'ubwoko itameze n'uko dutekereza tangizanyije umwaka n'inka yo gukamira abantu icya kabiri yansekejeho na kane mfite indege ya saa 9 n'iminota 15 ija mu butumwa uyu mwaka mutangiye neza urabona ko nzo gusore ziriya za Arizona kandi si zo bangiye kuba zo bangiye mu butumwa abariyo bakadogo baje bitegura gutwahira sombera ijambo da fata ngo somo duhagaze recommandation Ari umunsi tuzocana wake gitabo cyo kuva ushake somo na kusoma byinshi ndasoma umurongo umwe gusa gitabo cyo kuva 12 umurongo wa 4 12 umurongo wa 4 kuva 12 umurongo aho tuzi biravuze ngo kandi niba inzu ari nto ntoya itari bumare umwana w'intama asangire n'umuturanyi we baherere ariko ndamuye ijambo nabazaniye no gusangira n'umuturanyi kandana kumarangije subiramo kandi niba inzu ari nto kama nyumba yako ni kidogo sana itari bumare umwana w'intama haitamaliza huo mwana wa kondoo asangire n'umuturanyi we baherere uliza jirani wako umepata bawufatanye uko umubare w'abantu uri uko imirire y'umuntu uri wese imirire y'ibyaje umuntu kugira ngo areke kunyabanya aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama haleluya takunyabara biramugeza bamusangire n'umuturanyi uziko abandi barize udodesheje ikoti wenyine uziko abandi babonye icyo kwambara wakaranze friti uziko abandi bazironse izo nyama waguze ibiro 5 murazimara sangira n'umuturanyi sangira n'umuturanyi wawe sangira n'umuturanyi abantu bari mu kujya bonyine tangiza umwaka usangira n'abaturanyi impamvu Bibiliya iba yavuze gutya aya magambo ni Mose n'Imana
iyo ivuze gutyo biba bivuga kuko shoke kuko ari umuturanyi utagize icyo abona kandi ijambo ryandangaje usomye hepfo yamivuga ngo barye bamara ni ukuri nta gusigaza ngo habe n'ikinono baba barya barangiza tumene ibiryo abandi batangiye ni ukuri kw'Imana tushira ibiryo muri takataka abandi batangiye mbere yuko uja kubimenya ubaze wese abaturanyi babona sangira n'umuturanyi mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ritugaye tugiye gukubita amakungano wo gusangira n'umuturanyi zoza umuturanyi usuka uheze mugenzi wawe mubwire ngo sangira n'umuturanyi uyu mwaka uzosangire n'abaturanyi narisomye ku manywa n'amasoko kandi ku muhanda mpese umugore umwe 10,000 ndamubwira ati nubwo utari umuturanyi wo kubibarabara akije sangira n'umuturanyi mu izina tamererwa neza utazi ko abandi batamerewe neza utoba wahashe umuturanyi yakingiranye abana mu nzu yabo ukwagira woba muwawe sitoke zuzuye amafiriko wayujuje ariko bariya baturanye impamvu babona batasoza babuze icyo kurya sangira n'umuturanyi mu izina rya Yesu curangana apotre araza kubaheza umugati ari mbahaye kaje Ha!